Sabedes a historia de Ali Baba? De que? De Ali Baba. Menos mal que non lle puxeron o nome do revés. O nome do revés? Babali. Non, é Ali Baba. Ali Baba vivía no reino das Arabias e surcaba o ceo nunha alfombra voadora. E quero dela, Non, non quero dela. Por que o dis? Ten a cachola chea de vendas. Non, non son vendas. É un turbante.